Zamling khangsar shupe pyo ki keyik gyalrap luksel la kamyo nangke tsangma la dorjiling ne ngatu dile shugiye ta taring gi lopchen di kare kola re shube ina kongsa cho gi tanda pyo mimang la tselwe kalab chik re di lobchong gel chimbo yinpe korla kalop nangba chik tringe kena tsola ngutu shuya yin ta manzo chungchu yinpe kapla pyoyi gegen gi inji shingi yomare inji lapken ta gyalrap lapken gi pyoge kingi yomare Tides chezanga zo kale kage kapchila khelbare tine ta ngaran zo kare chebarisana chunju yimbe kapla ta chunda selbo sheta ha kugiyo mari ina yang lojin cheche ne nenzo nangshin lojin cheche lojung tides chambar ta jinda chuba chukchi diniya leptuisani ani kangla kangzam hakugi yobe sorobuchi tindes cheche ta nganzo tindes salong chumbare tine nganzo chegi mirab teso yang ta koncho kabla netangi kuwa chimbo chimbarba pyoge gegen tsu inji ke kingi yori ani kare shugore nganso lopchung chebe kabla mimang la tingdu ki lopchung labya ki luksul meba songchang gigen sola yang kulya khakpo shida chung yore lopchu sala dewe kyang kale khaga chung yore tene nganso chegi mirab tine di chegi mirab so yang nechul pete gyuwa chimbare te lojin cheya gi komshi di shuk chimbo shibu chik deje tenda shita hama kona yang lojin che ne changya gi luksu shuk chimbo chi yore ani ta pakchak kari orsana ta nganchu tepdi loba ina tunda 고초기 말에 삼성기 박자 독자직 펠체와라 요레 진에 달럽중 제바 이나양 레가직라기야기 체도 마도 소소 미츠라 칸데스 펜투기 요메 지조라 칸데스 펜투기 요메 데콜라 시타 킹기 메베서로부직 또 lopchung sigenti legarane marane samlo tangda khora mi samlo tangda khora la sheta kheba tugiyore mi chebe sorobochik chagi yorta di gelchombo yimpe kola kundungi kalabdi ta loya inda Chanaro chosa che da nga tang ao jaki kuji ka jik ratatata ta dingbo te na ten ka nga kang gaki kugi cha na sa ne sa la ta la naro lo ba lop sabata ba yata ja chanaro jong nga jong yanaro yo da ye na 마키쿠미 차딩보체 하키쿠이체 마오 다샵주두 나딘 라마람 바오 사가상 파나로포 샤키쿠시 가식 야나로 용아용 자가타가 가야타갸 게섭주규 당아당 최당 직된 강기 차네 lopchung yona meche dunlam sangbo shik yonggyudang che dharma tang
jigten worldly and dharma ra sansarik karya sansarik kangi chane from any angle, from any aspect, from any direction, either from dharma point of view or from worldly point of view. Dharma ra sansarik जुनै दृष्टिकोणदेखि कुनै दृष्टिकोणदेखि लोप्चोङ यो न if you have education technically, if you are educated from any point of view, from dharma point of view or from worldly perspectives, dharma ra sansarik जुनै दृष्टिकोणदेखि कुनै दृष्टिकोणदेखि शिक्षा भन्ने चाहिँ कसैकोमा छ भने मिच्छे दुनलम फ्युचर पर्सपेक्टिभ मिच्छे दुनलम एकजनाको कुनै एकजना व्यक्तिको भविष्य सांगबो राम्रो भविष्य सिक एउटा राम्रो भविष्य योग्य हुने र मिच्छे दुनलम future perspectives, good future perspective, seek young, one will have a good future perspective. And राम्रो भविष्य एउटा हुनु र सलतला लानारो लोबा लोप सबदबा bayataja janaro jonga jong madingbo me da me na mao dasapju du na dun la ma lam bao sa nga sang panaropo madingbo me da me pa shakikushi ga shikakikuki kaona sa ne chasapju chula chul chaga sa chak yanaro yo da yo lopchong mena शिक्षा भन्ने चाहिँ छैन भने दुनलम संगबो राम्रो भविष्य good future perspectives mepa without future perspective seek in nature a situation where one will not have bright future. Chakyu. One is in situation where one will not where one doesn't have bright future. शिक्षा भन्ने छैन भन्ने भविष्य नभएको एउटाको अवस्था भएको छ तादिङबो देङा देङ आओ जामा जम गालातला लखिकुलिङा लिङ गाङा खङसारा सर सपता पापायता चखिकु चिरा चिर बावता ngaतङ सलतला लनारो लोबा लोप सपता बा bayata ja janaro jonga jong shatingbo she sa she bao rajata ja janaro jo da je dasapchu du sa du sakikushi na shin tasapchu du gala gel chatingbo che na chen panaropo sakikushi ga shik bao rajata ja sakikuchi sa chi tatingbo te Teng Zamling Kangsar Jirtang Lopchung Xie Judu
Shindu Gelchimbo Shik Tsigiyo Tengsang these days full form Tengsang आजकल Jamling Khangsar any part of the world these days in any part of the world Chitang Lobchung Xie Judu generally when we speak about education generally when we speak about education Shindu Gelchimbo Shik Tsigiyo it is considered extremely important आजकल संसारको चारैतिर साधारणतः शिक्षा भन्दाखेरि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ अब शिक्षा भन्दाखेरि हामीले सोच्दाखेरि एउटा सरकारी नोकरी पाउनु चाहिँ उद्देश्य राखेर स्कुल पठाउँछ वास्तवमा त्यो त राम्रै कुरा हो तर शिक्षा र अशिक्षितको बीचमा चाहिँ सोचैमा धेरै फरक पर्छ त्यसैले गर्दाखेरि सबै देशले शिक्षामा धेरै खर्च गर्ने गर्छ किनभने त्यो एउटा देश राम्रो हुनुको लागि शिक्षा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ Shadingbo Xie Sa Xie Yanaro Yona Yun Ya Ra Yar Ragata Ga Gayata Gya Sa Ge Gao Tanaro Tonga Tong Ragata Ga Gayata Gya Gya Shapchu Gyu Te Tadingbo Te Ma Kiku Mi Tsa Dingbo Che A Kiku Yi Che Nanga Nang Gala Gel Chadingbo Che Shanaro Shio Sa Xie Shakiku Shi Ga Shik Cha Ga Sa Chak Yanaro Yoda Ye Sheyun Yarge Tongju Te Mitse Nang Gelche Shu Shik Chagye Sheyun education Yarge Tongju to make improvement on one's education to make improvement on education te mitse nang gilche shu chagye to educate has become the most important in one's life शिक्षा मा चाहिँ उन्नति गर्नु त्यो चाहिँ मान्छेको जीवन भित्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ चकीको चिचामा चम सनारोसो आखिको इस शाटिङबो सियासासे राबाराप आओ फा टिङबो फेला फेल वा आखिको इवे 차딩보 체다 차나로 초다츠 कायता क्याकीको किसाकी आओ फारता ठाला ठेल फासब चुफु गासा फु कायता क्याकीको कि आओ दनारो दो ना दुन आओ गरता डा डसब चु दुबा दुब चकीको चिङा चिङ चिचम सोसो शेरा फेलवे चकी 텔포기 되든 룹징 치잠 소스 셰라 펠웨츠 the more education develops the more it can accomplish one's dream
fulfill one's immediate needs and future needs. जे जति नै आफ्नो ज्ञान बढाउँछ उति नै अहिलेको र भविष्यको इच्छाहरू प्राप्त गर्न सक्छ र सपना साकार गर्न सक्छ, इच्छा पूर्ति गर्न सक्छ र mi makiku mi akikui mi nasapti nusa nupa cha changa chang patingbo pe da pe sapata pa payata cha chanaro cho da che thasaptu tu ba tu pa yanaro yonga yong kakikuki yanaro yo da ye mi nupa cha chang pe che tu pa one will be able to utilize one's full potential, full human potential. मान्छेको क्षमता पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ यदि शिक्षा छ भने। Setting Bosie Sashe Yanaro Yona Yun Tanga Tang Lahatalaga Lak Baosa Masam Baosa Nga Sang Panaropo Kaonya Kikuni Sa Ni Sashapchu Sunga Sung Dashapchu Tu Ao Paratata Trating Bodella Del Tashapchu Tu Ba Tu Na Sheyun Dang Laksam Sangbo Ni Sungdu Deltubna. If you are able to combine pure motivation and knowledge, if you are able to combine these two what? Pure motivation and knowledge. शिक्षा र लक्षम संगो राम्रो अभिप्रेरणा यो दुटा जोड्नु सक्यो भने राङा राङ ला याङा याङ माकिकुमी छाटिङबोचे दानारो दोना देन Danga dang latata dana den pa shakikushi ka shik danga dang rang la yang mitse den dang den pa shik dang. To oneself den dang den pa meaningful mitse life, meaningful life to oneself. आफूलाई पनि मतलब भएको यो जुनीको मतलब भएको meaningful life र गौशाना सेन ला याङा याङ फाना पेन थानारो थोक गासा थोक यानारो योङा योङ थासे तुतु बाथु सेन ला याङ पेन थोक योङ थुप will be able to benefit others as well. अरूलाई पनि फाइदा पुर्याउन सक्ने। आओ जामा जम गलतला लकिकुली ngaling आओ जामा जम गलतला लकिकुली ngaling gakikugi makikumi garatata la del la chasepchuchu da chu pa danga dang संसारको मान्छेको
गन्तीमा आउँछ गन्तीमा आउँछ जम्ने कि material to choose one will qualify as any other human being. Sapata papa yata chacha kikuchi hao gartata danar dosa de gao da na den tanaro to ba top la lanaro longa sa long sa shetusu sapata papa yata cha chanaro choda ch thashatutu ba tu pa yanaro yonga yong wa la gao chanaro cho cha dingbo che shanaro sho sa she shanaro sha dingbo she sa she yanaro yona yun gayata gaya kikugi cha nasa ne cha da che lanaro lona lun gao kanaro ko sa gu chidre tentop la to be in equal status with others. Tupa la longsu che tupa longsu che to enjoy tupa yongwa la so as to be able to enjoy. So cheshu the most important, the main point. Sheyung ki chane chelen gu. One should reach a reasonable stage regarding education. From the perspective of education, one should reach a acceptable level. समाजमा एउटा जग्गा पाउनु ठाउँ पाउनु मा लोङसु च थुपा योङवाला इन आनन्द लिनु भन्नु हैन सक्नुको लागि विशेष सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ शिक्षा को दृष्टिकोणदेखिको चाहिँ एक्सेप्टेबल लेभल चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ मान्यता दिनु योग्यको स्तर पुगेको हुनुपर्छ यसरी अब पढ्नु र यसरी तपाईहरुले यो लिटरेरी टिबेटनमा छ र लिटरेरी टिबेटन पनि यदि तपाई पुस्तक पढ्नु हुन्छ भने लिटरेरी टिबेटन जानेकै हुनुपर्छ र यो लिटरेरी टिबेटन तपाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाई तामाङ हुनुहुन्छ भने तामाङको शब्दहरू भेटाउँछ यदि तपाई शेर्पा हुनुहुन्छ भने शेर्पाको शब्दहरू भेटाउनुहुन्छ यो लिटरेरी टिबेटनमा पुरानो शब्दहरू धेरै प्रयोग गर्ने गर्छ र अब जस्तै यल्मो हुनुहुन्छ भने यल्मो शब्दहरू यसैमै भेटाउनुहुन्छ र यसरी आजको क्लास यही समाप्त गर्दैछु क्लासमा आउनु भएकोमा धन्यवाद।